Samo malo da zarežem patike. Jesam vas. Ne nosim patike. Circle Game nikada neće izumreti. Sad vas imam pravo udariti. Ali nemojte očekivati da ću vas potapšati, znate onak kad neko udari onak i onda potapša. To mi nikad nije imalo jebenog smisla, tog nema u Malcolmu. Zamisli nekog udariš ovako onda ga potapšaš. Šta si ti peder? Uglavnom Bog se ima, to sam ja, lik koji psuje Boga na internetu. Psovanje Boga je cool. Jedno vrijeme sam razmišljao staviti u opis prvi balkanski youtuber koji psuje Boga, ali sam se bojao da će mi ljudi shvatiti preozbiljno. Da, sretan Božić i Nova godina svima koji su slavili, koji će proslaviti. Nadam se da ste se nažderali pečenice i francuske i ispucali petarde. Šalim se, nemojte pucati petarde, moja krava Šarova se boji petardi. Jer petarde... su za retarde. Jel čujete to? Jebeno. Pa i zamislite da imate 18 godina i uživate u pucanju petardi. A sad zamislite da imate 18 godina i uživate gledajući ovo. Pošto se Nova godina uobičajeno slavi sipanjem alkohola niz grlo, odlučio sam napraviti još jedan rož meme. Ovaj put gost nam je domaće bijelo vino i Coca-Cola. Coca-Colu svi znamo, najpoznatije bezalkoholno piće u galaksiji i šire. Ali jeste li znali da je Coca-Cola prije 1903. godine sadržavala kokain? Nažalost 2020. a ja sam prilično old school i ova nova muzika još nije došla do mene. I kad mi iskoče Breskvica i Voyage, dođe mi da... Ovo piće koje ću sada eksati ima naziv kombinacija, barem kod nas. Nije bambus, bambus je crno vino i kola, a kombinacija je bijelo vino i kola. To će biti u ispitu. Filip, napravi server za fanove da sliči na neki kurac. Server. Da, to je poprilično moj Discord server u Orahovoj Ljusci, ali osjećajte se slobodno doći na njega, možete svima jebati mater i ne dobiti ban. Nije li to predivno? Ako želimo da se Rožman ubije od alkohola, trebali bi početi raditi loše mimove. Hvala ti Kolumbo, ali odavno ste već počeli raditi loše mimove. Da ovo vino by the way udara duplo. Kad bogojebaška armija vidi novi video. Šta je ovo, robiju ti jebem. Ja kad prebijem dijete u kolicima. Ne znam, ovaj meme je toliko retardiran da je dobar čak. Vidim da volite malo ovaj crni humor, a? Ovaj sam čuo neki dan. Što napraviti kada silujete gluhonjemu djevojku? Pa slomite joj ruke da ne kaže mami. Rož meme, kako lako. Pa Rož meme će postati glavni serijal na mom kanalu, jebe mi se. Najlakše ga je za napraviti, dobijem par lipa više i pijem. Rožman, quality content, Rož meme. A znate kako kažu, content je relevantan. Ja kad kako lako izbaci 6. epizodu Harry Pottera uz gemišt, moji roditelji, zašto se smiješ? Ja, you wouldn't get it. Loš edit, dobar meme. Ali mi je dovoljno loš. By the way, ovo je ovaj šećer u prahu, da ne misle da stvarno snošim kokain. To radim izum video. Filip i njegova ekipa kad im neko kaže da je gemišta za pičkice. Ne, moje društvo se nikad nije voljelo tući. Jedino međusobno. I na B4 proljev. Filip nakon što ne zaroni nakon 7 gemišta. This is beyond science. Pa nije beyond science jer 7 popijem za ručak jebate. Rožmane, jeste ikad pili loše vino? Jesam. I kako je bilo? Dobro. Ovo mi je čak i poznato kako smo svu tekućinu iz akumulatora pili ja i dečki. Odem van sa 30 kuna, vratim se s Alzheimerom. OMG, jel to kako lako? OMG, jel to ban? Ovo gle je. Davo sam se ja malo šalio. Unbano sam ga poslije, tako da dođite slobodno. Dobar. My syndrome might be down, but my fame is up. Može proći. How it feels to gemišt? Kako lako. After 5 gemišta. Nakon 5 gemišta? Jel ti stara mijenja uloške ili ti sam? Da, zaboravio sam vam napomenuti da ne krajete mimove. Srećem ovaj mladić je napisao dolje bye, tako da je zaštićen. Niko, Mac Miller prije nego što je umro. Pošmrkao sam droge. I finally found it after 15 years. The scroll of truth. Rožman počinje snimati drame. Nje! Kako to čita, ne znam. Nije istina, još jedna drama salama i gotovo. Obećaj. Tvoja sestra jedva čeka da raširi noge. Rožman koji je bacio 3 limenke na lokalnu cestu zbog fore. Ekološki osvještene 40-godišnjakinje koji su zabranite za kornjače u Pacifičkom oceanu. How dare you! Kužite kao jer mi majica izgleda kao majice za pacijenta. When was the brain discovered? 1766. People in 1765. To je netočna informacija. Kako lako mislići da ima normalan community? Gemiš. Ja nisam nikad mislio da imam normalan community, ja znam da ste vi idioti. Ali broj 1 i dalje drži institucija. Rožman kad vidi loš meme. Hej, to je uvredljivo. Rožman, jamnica, jebeno mineralno 2 kune. A isti kurac, aj budite sad realni. Obi kad si popušli kurat. Rožman kad vidi da mu se roditelji djece koja ga
gledaju žale na psovke. To se još nije dogodilo, ali ako se dogodi, taj roditelj je idiot. Ako okrivi mene ili bilo koji drugi youtuber za djetetovo ponašanje, taj roditelj je idiot. Nažalost, ovaj video već moram privesti kraj jer mi premalo šaljete mimova na Discord. Ovo je očito bila badula epizoda. Treba mi neka odjavna muzika. Sjećate se kad sam rekao da nisam još navikao na novu muziku. Jedna stara pjesma mi je baš prirasla srcu. Napisao ju je serijski ubojica. Zamislite koliko ima talentiranih i pametnih ljudi, a oni odu krivim putem. Hitler je mogao biti dobar slikar. Ted Bundy je mogao biti dobar odvjetnik. Charles Manson je mogao biti dobar glazbenik. Ovakve pjesme me jednostavno odvedu u novi svijet. Neopisivo je. I to je ta moć koje cajke nikad neće imat na mene. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel, are those feelings real?